jeste majka koju on i svoju i mnoge majke slikao, ali omiljena tema, to je majka ciganka sa detetom. U tome roblju robova kakve su žene po svom društvenom položaju. On je tražio one koje su najzarobljenije, u narodu najmanje slobodnome, najmanje izvesnome u svoju budućnost. I čitav roman, čitavu dramu ispisao je on mnogobrojnim platnima, za koje je ostalo da zaista znalac i njegove misli i njegova života tu dramu pokaže i objasni. Martinos imaše golem broj prijatelji. Eden od njih beše i pokojniот Milan Trivanović. Неговото истражување од пред многу години содржи интересни детали за уметникот како човек и творец. Dugo sam stanovao kod Nikole u Skoplju i direktno prisustvovao njegovom stvaranju i njegovim stremljenjima u životu. Obožavao je majku i živio vrlo skromnim životom. Atelje mu je bio u samoj kući u Prištinskoj 8. To je bio improviziran atelje, tako da je rađen da se moglo gledati i odozgo, a dole je bio manji atelje nego ova soba. Bijeda u kojoj je živio makedonski narod poslije Balkanskog rata i Prvog svjetskog rata je bila obsesija u slikarstvu Nikole Martinovskog. On je slikao te svoje modele. On je slikao i nazivao ih je nekada bezdanima bijede i da bi meni ilustrirao tu bijedu jedanput mi je kazao: ja, kaže, živim bijedno, a možeš misliti u kakvoj bijedi žive ovi moji mali modeli. I ipak Nikola Martinovski nikad nije bio pesimista. Iz svih njegovih slika se to vidi. O Nikoli Martinovskom ja ne bi govorio jer ja nisam kompetentan da govorim o njegovom slikarstvu. Nisam, ali sam razgovarao sa mnogo slikara i sa velikim slikarima našim. I svi su oni imali ogromno mišljenje o slikarstvu Nikole Martinovskog i o njemu kao čovjeku. Tomislav Krizman u Zagrebu tražio me i pozvao sam Nikolu u goste. Pošto poto je hteo da s njim izlaže, da pravi izložbe i stvarno su napravili 2 vanredno lijepe izložbe. On se samo u superlativima izražavao o Nikolinim crtežima. Isto tako mišljenje, potpuno isto mišljenje imao o njemu i Pjer Križanić. Pjer Križanić je bio dobar moj prijatelj, mi smo skoro iz istog sela, selo do sela rođeni. Ljuba Ivanović, isto jedan od najvećih naših grafičara, je pred ovom slikom Džanom, kad je bila na restauraciji i na uramljivanju u paviljonu, doveo je čitavu svoju klasu iz škole, on je bio profesor na akademiji, čitavu klasu da im pokaže, da se ugledaju na Martinovskog i pokazivo im je, naročito im je tumačio da ta slika nema ničeg abnormalnog u anatomiji, da je potpuno anatomski tačna i da se ugledaju u njega u načinu slikanja i crtanja. Jedno koje je neverovatno, koje je vanredno cijenio Nikolu Martinovskog, to je bio Jovan Bjelić, koji je njega stvarno i uveo u beogradsko društvo ovdje i on ga i forsirao i smatrao ga je kao jednog od najboljih slikara. Ваквата определба за смислата и значењето на овие 12 зидни слики на Никола Мартиновски во океан, инаку изведени со маслени бои врз зид, се засновува врз еден
продлабочен увид во тогашното европско дзидно ликовно творештво. Особено она што се врзува за такви творци како што се да речеме на Матис, имајќи ги тогаш предвид неговите прочуени творби како што е Танецот од 1909 година да речеме, потоа низа творби на германските експресионисти со исто така еден жесток еротски набој. Сметам дека денеска можеме да тврдиме, оти сме уништиле, зашто овие зидни слики се уништени по војната во 1945-6 во Скопје, под наредба на некој од власта тогашна, еден исклучителен придонес на Мартиновски, не за современата македонска ликовна уметност, туку повторно за европското ликовно творештво. Така се случи всушност и со уште еден негов потват во дзидното сликарство, една голема негова творба, изведена овој пат алфреско, во една вила на еден богат тогашен скопски граѓани, а чија тема беше морнарскиот живот со чудесна една баханална еротска фантазија, а творбата беше уништена од скопскиот земјотрес во 1963 година. Сакам уште еднаш да подлечам дека и тука присутното дело Кладенец на животот, да речем, или Пасторала, она мало, значи, што преостанало од тоа негово дзидно сликарство предвоено, исто така се наоѓа во опасност и треба грижливо да биде третирано, затоа што е еден од оние јазли, а тоа е врската меѓу изминатите епохи, меѓу една медитеранска ликовна култура, во која што Мартиновски длабоко се вклучи, и современиот ликовен израз.